Hey guys, welcome to Sopimix Studio Umbiamas, conectando Aruba com o mundo via vídeo podcasting. Conectar conosco, compartilhar ideias e histórias para nos inspirar e para conan abrir. Sopimix Studio é plataforma de podcast na Aruba. Follow-nos no Facebook, subscribe no YouTube ou na plataforma de podcast preferida. Escute o podcast preferido que hora e onde que está. Sopimix Studio, powered by Credits, botou ideia? Credits educava e prepara a abo para ser um empresário exitoso. De business plan, guia personal e préstamo para negócio até com 100,000 florin. Bira para mês donho com Credits. Subway, passa na Subway para o sop, salada, wrap ou flatbread e mais fresco. Com 7 localidades rond Aruba, não está cerca de Ibo. Subway. Swing Masters, organizando events, conferences of weddings, mister de luz, sound, staging, DJ, trussing of flat screen, Swing Masters está claro para ser boa fiesta um êxito. Swing Masters. E agora, Sopimix Studio é plataforma de podcast de Aruba, está apresentar. Boa tarde. Welcome back na Chasing Health. Meu nome é Dahariana Everts. Nosso podcast Chasing Health foca-se em educar e compartilhar informação na área médico, cuido e serviço. Boa tarde, me estou contente com o Dr. Roberto Weiser conosco, neurologo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, com vai Dahariana. Dahariana, sim. Dahariana. É nome tão muito, como sabe? Sim, um tiki. Sim, doutor, mas danke para tomar um momento, abrir o bom dia, para bem parte um tiki over de informação que nós também foca se de aue. Na Aruba, nós também tem casos over de essa aqui. De luna de abril, tem um dia mundial de Parkinson's disease. E aue, aunque nós de luna de mei, nós queremos bem compartilhar um tiki mais informação over de essa aqui, que está é quando que pessoa que não está passa dentro e pensei nós invita doctor junto conosco. Se doctor por explicar-nos de maneira mais simples possível eigenlijk que o Parkinson's disease está. Ok, seguro. Promecos, mas aqui para a invitação, estou contento de vir aqui compartilhar com você rato, não? Ok, Parkinson's disease, promecos da maleza de Parkinson, promecos da uma maleza neurológico. Esta pertenece para parte de curva que está do sistema nervioso central, não? Que é parte do cérebro, yeah? E tem grupo de maleza neurológico de cerebro, botín tursorto, botín vascular, botín infeccioso, botín tumor, e também tem outro grupo de maleza que se chama maleza neurodegenerativo. E maleza de Parkinson está parte de maleza neurodegenerativo. Maleza mais frequente do grupo de neurodegenerativo está a maleza de Alzheimer. E de dos, está a maleza de Parkinson. ¿No? Ora, nós avisa a palavra neurodegenerativo, assim a gente por compreender um pouquinho melhor. Neurodegenerativo quer dizer que, de repente e pouco a pouco, e nós não sabemos de como, células do cérebro, parte de não a começar morir pouco a pouco, não a começar a falecer pouco a pouco, não? Esse é o que nós chamamos processo neurodegenerativo. E com a maleza de Parkinson, essa passa mais tanto de lugar do cérebro que se chama substância negra. Em substância negra, que está parte do cérebro, a substância negra tem algo que se chama fábrica, onde não produzir neurotransmissor que se chama dopamina. E a dopamina é o necessário para nos por mover bom. Sem dopamina não nos por mover. Dopamina também assim é gasolina do cérebro. Vamos dizer assim, não? Então, o que passa? Células de substância negra, que não vai falecer pouco a pouco, querem que a produção de dopamina abaixa. Essa produção de dopamina está baixa, quer dizer que em um momento
e produzione di dopamina está assina abau cu e paciente está comienza con síntomas. E non ta baja de un día para otro, ¿no? E tiene años así, años, de cuando llega un momento que la producción de dopamina está assina abau cu síntomas non llega. ¿Ya? Entonces, nos avisa que esta parte de maleza neurológico neurodegenerativo. Ok. E, doctor, e Parkinson's tá algo que porta hereditário também? Então, tá algo que passa da família, não? Sì, normalmente nos avisa así. Si vos apunta un paciente con maleza di Parkinson, menero o Jeffrau, vos in famiglia con maleza di Parkinson, 80% di gente non ti avvisa no, mi non tinc niun gente, 20% non ti avvisa sì, mi tinc. Mi tanta, mi abuela, mi mamma, eccetera, eccetera. Entonces, ahora aquí tin basta genes, identificar con anta producir maleza de Parkinson. Pero no todo paciente con maleza de Parkinson tiene el gen A. Entonces, nos está llama ahora el paciente no tiene familiar con maleza de Parkinson, nos está llamando caso non esporádico y ahora el grupo de gente de 20% cusitín nos está llamando Parkinson familiar. Pero por taco el tiempo, más gen lo va a descubrir, lo va a descubrir. Anto, ya, pero por TAO no nos por visa 100%, que está un maleza genético como tal, pero esta punta que esta va dirección ahí. Queria que cada vez mais investigação toma lugar Seguro, e mais data o generar por investigar isso aqui. Seguro. E doctor a mencionar over die hopi viaja para a pessoa começa com sintomas não tem etapa na quando passa quanto etapa em of se uma pessoa arranha Parkinson's que cotatur é processo que toma lugar. Sí. El promecos nos tincubisa, ¿no? Maleza de Parkinson por pasa tu edad. Okay. Pero lo más frecuente que uno está con mayoría de pacientes que está maleza de Parkinson, el diagnóstico está así entre 50 y 60 años de edad, ¿no? Por ahí antes de 50 años, incluso por ahí menores de 35 años, que se está lo que nos llama juvenile Parkinson disease o maleza de Parkinson juvenil, y por ahí el también de una persona de 90 años. Pero ese no está lo más frecuente tampoco. No está manera maleza de Alzheimer. Pasó con maleza de Alzheimer. Más grande botar, más riesgo de Haye. Okay. Con maleza de Parkinson no está sina. Es mayor, no está riesgo, pero es mayor tiempo que hubo por Haye está entre 50, 60, 65 años. Okay. E Parkinson também mais tanto tem género e porta mais de gente mulher ou género homem ou é igual? No, está prácticamente igual. Está prácticamente igual. Tampoco tiene algo que nos prohíbe si la persona hace saki o no hace sei, o si come algo que no está bon, o si bebe algo que no está ok, o si trae algún caminda que no, nada que ver, ¿no? Simplemente botín dos gente. Un dinanaja ya maleza de Parkinson y otro no. Y vos no sabón di con, un sí, un no. Entonces, no, pensé, es parte genético, está tu mal lugar hopi, ¿no? No tiene explicación si un gente viva es un lugar, uno sí y otro no. No sabe, ¿no? Pero cosita que momento que manera avisa antes, ¿no? El proceso degenerativo estaba yendo, hasta llega un momento que ya el paciente comienza con síntomas, ¿no? Entonces ahí nos por papia de síntomas, ¿no? Para por bien el diagnóstico. Sí, para por bien el diagnóstico. Pasó antes, el paciente está en lo que nos llama etapa premotora, ¿no? De maleza. Quiere médico, el proceso neurodegenerativo está tomando lugar, pero el paciente no tiene síntomas, no sabe. Ni un gente sabe, pasó ni un gente por nota nada. Y si vos haces un test, vos no te vas a hallar nada. Okay. Pero el proceso está en el cerebro, está pasando. De que un día el paciente nota algo, ¿no? Está el doctor te avisa, por vos está comenzando con maleza de Parkinson, va especialista.
Esa está más o menos procedura, ¿no? Okay. E que é síntoma não é persona não tá nota mais frequente? Sí. Parkinson tiene tres síntomas, nos llaman cardinales, ¿no? Mi tabai visa cuál dinanta, ¿no? Está temblor, que nos llama temblor de reposo, ¿no? Pasó nota el temblamiento está en man, pero más tanto ahora manta na reposo, no que man extendí. Si manta extendí así, no, pero si manta así, tanto botagua que temblamiento, ¿no? Edi dos está, no está vista en español, rigidez, stave de movimiento, ora manta paciente avisa que mitin forza, pero manta stave, mino por mover bon. Y edi tres está algo que nos llama bradiquinesia o bradicainesia, que está lentitud de movimiento. Quiermenco el paciente tiene fuerza para hacer cosas, pero está lento para lo que quiere hacer, ¿no? Yeah. Entonces, por ejemplo, si quiere fregar su diente, en vez de hacer está así, hopi lento. Pasó, lo que está malo con la maleza de Parkinson está velocidad de movimiento, speed. Okay. Speed de movimiento está lo que queda más abajo. Paciente en fuerza, si botas así, botas medir su fuerza está bueno, pero velocidad de movimiento, esa está lo que está malo. Entonces, de tres síntomas ahí, temblamiento, rigidez y movimiento lento, paciente mester haya 2 de 3. Si tiene 3, bueno, más ainda, ¿no? Pero 2 de 3 está suficiente para vos por pensar que el paciente tiene maleza de Parkinson, ¿no? Es importante también que no todo paciente con maleza de Parkinson tiene temblamiento. Okay. Y no todo temblamiento está maleza de Parkinson. Correcto. ¿Ya? Pasó tiene hora nanta visa, como el doctor estaba visa como tiene maleza de Parkinson si no tiene temblamiento. Yeah. Ya, está verdad, pero vos no tiene temblamiento, pero vos tiene rigidez y vos tiene movimiento lento de curva. Entonces, vos tiene 2 de 3. Yeah. Entonces, pues está suficiente para por hacer diagnóstico. O pessimista que nos colega também a pôr riba e screen também e diferentes stages na maneira doctor a mencionar também de stage 1 se a pessoa tá começa a sentir ele cabe de 2 e tremor e rigidez também para sintoma na promeco por chega na doctor de cas mas que roupa ainda tá em momento aí tá em momento quando tá começar a pensar ok me tinha temblamiento la gami vai no meu doctor Kiko lo que está pasando por mí con una pormana, ¿no? Una especialista sí, como doctor. Correcto. No se está stage de maleza de Parkinson, pero se está una vez que maleza está abordo diagnosticada, ¿no? Normalmente nos llama stage 1 cuando está a mitad de curva pasó. Stage 2 está tomando y otra banda de curva también, pero siempre es parte que está más erg, è parte di curva una maleza a comienza. Sì. Ok. E ora una persona abai nan dokter di cas e nan guardu an verwijs door pa dokter wijze, por ejemplo. Kiko ta e processo se ka dokter na ta hasi papia un momento, dokter ta bai hasi test ko nan kiko te processo? Sì, bueno, el paciente avisa kiko ta sinti, ta avisa, por ejemplo, wag mi man, tin temblamiento, vino por mi man bon, o ora mitad cana, mitad lastre pia, okay. Pa sobre parte di curva que está más lento, eta lastre pia, pa cana, potawaku ora nanta cana, ora nan cana, brasa nota move ku emesun velocidad, emesun speed di movición ku di otro banda, pota hace examen neurológico y potawak ku el paciente efectivamente eta stave, está lento para mover por haya temblamiento, entonces botavisa el paciente clínicamente tiene maleza de Parkinson o comienzamiento de maleza de Parkinson o stage 1 Parkinson disease, ¿no? Ya, es parte de test en que no está full necesario. Para sobre, vos por hacer un CT scan of the brain o vos por hacer un MRI de cerebro, y vos no te vais a hallar ninguna anormalidad. Pasó, Parkinson no está un tumor, o no está un stroke,
nota algo que bota visa que bota wag de un city brain of un MRI. Pasora es algo de en su celnan, ¿no? Yes. Y ponota wag celnan en un estudio de maleza, de testan, ese. Ya, entonces, el diagnóstico está más tanto diagnóstico clínico, lo que nos llama diagnóstico clínico, lo que bota WAC, lo que bota mira, lo que bota así como magnan, y parte de exploración neurológico, tanto bota visa, ya, efectivamente, el paciente aquí tiene maleza de Parkinson. Y ese mester explica al paciente, paso tinora el paciente no te gusta que doctor avisami que tiene maleza de Parkinson, pero no hace ni un test. Ya, no hace ni un test porque no está necesario hacer test. Pasó no sabe que el test lo va a salir normal. Entonces ya, no es por hacer test para Waku Turco está normal, pero ya, no está full necesario. Van así, ¿no? Se me dá uma importante que o doutor elaborar também de princípio de se uma pessoa uma vez botem um símptoma que botem em 2 horas for de 3 não acaba então clinicamente vou por diagnosticar essa aqui que em verdade que não também mostra que ele cribe CT scan ou cribe MRI médico. Correto. E uma pessoa que aguarda diagnosticar com Parkinson's se não tem e cambio quando tenho baixo de na vida também não por seguir manter hobby Bambisa un deporte o tengo by scale y baja esa que en tour. Bueno, tu costa depende de stage, ¿no? Estadio stage que el paciente tiene, ¿no? Pero el paciente mester bebe remedio, ¿no? No tiene tratamiento para maleza de Parkinson, no. Parkinson no toma maleza que puede avisar. Ok, poti maleza de Parkinson, tu costa claro, no, sino que ahora nos tiene que cubar de dos step. Que van a comenzar con remedio. Desafortunadamente, ahora aquí no nos tiene ainda un remedio que por un paciente para curar la maleza de Parkinson, ¿no? Tampoco nos tiene remedio para detener el proceso neurodegenerativo. Pero nos tiene un buen remedio para girar dopamina para el cerebro, para sustituir o donar al paciente dopamina que MS no por producir más. ¿Ya? Anto se está cupildo, algún día está cupach, ya tiene hobby, ¿no? Y anto de parte de neurolog está WAC, cuata el tratamiento que el paciente mester para vira mejor, ¿no? Anto tiene paciente que botado una su remedio, lo que nos llama anti-Parkinsonian drugs o medicamentos antiparkinsonianos y nanta vira hopi más mijo pasó una vez que dopamina llega al cerebro, anto ya de repente el cerebro tiene hopi dopamina atrove un viaja más y el paciente por comenzar a mover mejor, el temperamento está baja, portándonos por visa el temperamento aquí está full, pero aquí está basta, ¿no? La mejora, ¿no? La baja basta, ¿no? Y siempre nos avisa el paciente que está hobby necesario, que tiene, claro, tu costa depende de edad del paciente, si el paciente tiene otra condición, otra maleza, etcétera, etcétera. Cada paciente está un paciente y nota uno parecido que otro, ¿no? Pero normalmente nuestra prueba de visa sí que trabaja, hace exercise full, hace sports, si vos tienes un hobby, usa boman, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, eso está full importante también, ¿no? Y bambisa con el remedio, cuando estás tomando para esa aquí, lo más de combinar esa aquí, si bambisa es tu persona que sufre de presión alta, o está tomando otra medicación, y no te va a... No. Si el paciente, por ejemplo, tiene Parkinson y tiene presión alta, por beber todos los remedios sin problema, mescosco si el paciente tiene suco alto, o si el paciente está bebe remedio para hacer sangre fina, o cualquier cosa. ¿Por qué da? Sí. Eso está algo que no está problema con eso. Y en el paciente de Parkinson, no te gusta beber su remedio de Parkinson, pasó no te siente que no mester de je. ¿No? Se te diferencia, tiene una paciente con presión alta, suco, no te bebele, pero no te siente nada. Porta la presión está alto, pero no te siente bon. Porta el suco está alto y no te siente bon. Pero con Parkinson no puede reparar, que el remedio te traja, el remedio te ayuda, ¿no? Entonces no te bebe su remedio, ¿no? Manera el doctor ha indicado para beber. Sí.
den doctor su experiência ora kuba diagnostica un persona que sabe bo a yegi di experiencia un persona que porta no pora aceitar essa aqui eta afeta un cosco normalmente paciente ta pensa ok mi ta aceitar mi time ser di tratamento aqui Tin tur sorto di paziente, no? Tin paziente cu non ti accetta lihe, tin otro cu non ti gusta sei. Paso i dicono assim, paso aceita tem que haver com parte de depressão, não? E paciente com maleza de Parkinson tem mais probabilidade de ter depressão que o paciente que não tem maleza de Parkinson. E não está solamente para motivo que mas hay uma mala notícia que me tem Parkinson, então me vai vir a deprimir. Não está assim, sino que é depressão por parte de maleza de Parkinson, não? Então, normalmente ora vou com paciente que tem Parkinson com depressão, não está portar pessoa que tem mais dificuldade para aceitar a situação nova, não? Também parte de apoio familiar está hopi importante, não? É family support, não? Ora vou com paciente que tem Parkinson, menor, jefrau, que vai oficina de doctor, com sua casa, of kosuyu, of nanta amistad, não. Sí, whoever quien vaya, ¿no? O sea, no está problema quien está, pero la persona está sintiendo hopi más mejor, ahora voy a con paciente, que esta va suso na oficina, que anto ya nanta queja, na mi no quiere beber pildo, etcétera, pasó ya. Entonces, sempre nos avisa, purva di bin, sempre con un familiar, a oficina di doctor, pasó, nos avisa si ora tem família, vamos suponer, tata com mama e 3 se tata ou mama tem Parkinson, tua família tem Parkinson. Yeah? Esta parte, ¿no? Esta parte, ¿no? Pues non tengo que comprender que algún cosa cambia, antes de un gente estaba tem maleza de Parkinson, un dinantín. Y esta parte importante de apoyo y comprensión que el paciente me de turgente. Más tanto, ahora, maleza avanza, ¿no? Por avanzar un viaje más. Sim, e daquele é importante também ora que você vai consultório de doctor, que se você vem com uma pessoa, porta de momento que você recebe informação de doctor, você por dúvida de fazer pergunta não que é essencial para você. Então, esse support unit, se é a família, se é a amistade, e porta colega de trabalho mesmo, que você gewoon join em momento aí para fazer pergunta não que porta em um momento porta bota triste, não sabe que humor botar que você No, apoyo familiar está más importante. Por ejemplo, el apoyo emocional, ¿no? Sin que tenga un gente bandido. Y un parte que está muy importante está que el momento que el doctor está dando una explicación de manera como este bebe su remedio, vos quiere que otro gente entienda lo que bota avisa para no hacer falta, ¿no? Pasó ya, tengo que comenzar con dosis chiquito, portar mitad de pilo, después va poco a poco, tengo que dar tu explicación, que por pasa con el paciente, ahorita va a suso, está llegado a casa, y no comprende lo que el doctor avisa, y tu cosa. O la lubida o pelie. Sí, o la lubida, o no comprende, y va a comprender, señora? Sí, ajá, visami, explícame, por favor, Kiko. Y no explica, pero después no te llega a casa, então não está lubida. Porta na passa vai visitar gente, na base não compra, então hobby fácil para lubida se bueno amar que bele caminho da. Correto. Então esse apoio familiar está hobby importante. Sempre nos avisa. Paciente que tem apoio familiar na casa, sua evolução de maleza sempre está melhor que o paciente que está sempre suso. Então esse é parte de apoio familiar está mais importante. Ok. E doctor, tem pessoa que tem tratamento para começar aqui, tem remédio por qualquer tipo de efeito secundário para a pessoa? Sim, maneira tu remédio. Essa é parte de nosso trabalho. Uma vez que vai começar com o remédio para a maleza de Parkinson, aqui na Aruba, o que nós está fazendo se você começar com o remédio, ou você fazer cambio de remédio, ou você qualquer check bom que o paciente mester
hay un tiki más de supervisión, anto bota avisa aquí 2 lunas, bin back para guacon estaba yendo Cuba. Okay. Si nos vas a hacer cambio, si el paciente está bon, vamos a decir, bon controlar, y bueno, así cambio con remedio, y el paciente estaba yendo bon, entonces te avisa, ok, voy por bien oficina, otro viaje, aquí 4 lunas. Okay. Para guacon estaba yendo Cuba. Todo costa depende de lo E que... cada permite que cada caso também é diferente, Sí, desde para claro, paciente. claro, cada caso está diferente. Sim, desde não portem conteúdo de ano quanto biabo tawak. Sí, Cada sí. persona me querer depois de cada consulta, doctor me está evaluar também, ok, é caso de senhora, aqui está sendo de maneira, sendo de para você, se botin com bambisa, cambia dosis também por ser tão tem algo. Sí. Por pasa también con algún paciente, te pasa que de repente bota guaco el paciente en 2 años sin bien. X motivo, ¿no? Cualquier motivo, ¿no? Él no quiere, es pandemia, no tiene familia que va para oficina de doctor. Transporte, sí. Transporte, hobby, cualquier excuse, ¿no? Entonces bota guaco el paciente vira malo, ¿no? Entonces ahí lo que nos llama es follow-up, es seguimiento, está más importante. Y el paciente se siente mejor, tiene su doctor por controlar lo que el paciente, ¿no? Pasó por haya cambios, ¿no? Por haya side effects, por haya cosas que ya doctor Mester sa para con los tajas para controlar eso. E doctor, se tem pessoa não cuta riba tratamento, anto nada tomando na remédio, nada sentindo mais fabuloso, anto desejo um tempo de dizer não, mas não tá querendo cometer mais de remédio. Então tá decidido stop com o remédio. Que o doctor tá fazendo em caso assim? Bueno, é por passa, tem hora paciente a decidir se mês não bebe remédio mais ou tem hora não tem nenhum gente da casa para dar um remédio, porque se paciente é um gente grande que não tem a lubidade de beber, não tem boa consciência de a importância de beber remédio, então botar o paciente não está bom. Está hopi stay, hopi temblamento, caramento está malo, coisas assim, né? Então botar assim ordo com seu remédio, não? Então, ok, vão começar de zero, pero van a hacer turcos manera debe ser, ¿no? Bota purva de responsabilizar a algún familiar para tomar ¿cuántas veces situación de su man y no la haga el paciente? Pues ahora, no está bon que tiene ahora más tanto con gente grande que el paciente è responsabile di beber su remedio mes sin ningún sorto di supervisione di parte di famiglia. Entonces, ¿qué cosa pasa después? El paciente ha cifrado, el paciente ha olvidado y ni un gente sabe. Entonces después, no, el píldo no te ayuda, ya, pero el píldo no te ayuda, pasó, él no está bebiendo el píldo de manera debe ser, o manera está indicada. Tú receta, pasa, receta, nos día a día, ¿no? En oficina, ¿no? Para nos por logra con el paciente. Está mejor lo que el paciente por logra de llegar a paciente mismo. Sí. E não tem que tomar remédio em mesmo momento todo dia ou é por? Sim, e tinora não está fácil, não? Passa com o paciente tem 3 sortos de remédio com diferente horário, 4 viaja para dia, e não está bebendo um píldo mais e vai, não? Tinora não está assim, está depende também de qual estadio o paciente está, que sorto de complicação o paciente tem, tudo isso, não? Isso aí está uma luta, pero botas assim. Mira, que é importante para a pessoa não tem diferente remédio que não tem que tomar, tá bom para se não pôr na frigideira nota, horário e hora que é momento que você supose tomar bom remédio, para não tem nenhuma distração com tomele, põe a porção, se está vamos imitar pílula ou se está full pílula para não fazer o momento que é focus, para se não olvidar, pero sempre não se tem na conta que tem roupa de distração. Porta não está na telenovela, porta não está bezig com neto, ou não está bezig com o trabalho de casa, então tu receita. Sim, é por passa. E tem hora botar aí a paciente que está avisando, não, a mim não está olvidando nunca me pílula, nunca me está bebendo pílula, todo dia maneira deve ser, horário que está estabelecido para fazer, passo se não me está sentindo malo. Me está reparar, ora me está bebendo mi remédio, me está sentindo bom. Si mal olvidar de beber mi remedio, 1 hora después, me comienza a temblar. Entonces, me toma mi remedio de manera debe ser. Botas allá todo sorto de gente, ¿no? Entonces, ya pero esta parte importante también con el paciente
ya, tiene su control con el neurólogo, ¿no? Sí. Y personas que tienen Parkinson han mister implementar también otro tipo de cambio en el estilo de vida, entonces comer más saludable, beber Sí, más seguro, agua. seguro. ¿Qué otra cosa que el doctor te recomienda? Seguro. Por ejemplo, ya, hópicos, ¿no? Es parte de comida saludable, es más importante, más importante. Si el paciente está overweight, mister baja peso. Dicom, pasó overweight y Parkinson, no está amigos. Okay. No está de la mano juntos. Pasó el paciente con Parkinson, mister hace full exercise. Mister cana, mister tiene una rutina de exercise, ¿no? Si el paciente está overweight, normalmente no está cana, ¿no? Yeah. Entonces siempre nos avisa, el paciente que está overweight y tiene Parkinson, tiene que bajar peso, tiene que hacer exercise, tiene que training, tiene que hacer cosas, ¿no? Riba YouTube, por allá tur sorto de ejercicios para maleza de Parkinson, ¿no? Manera, por poner en inglés, Exercises for Parkinson Disease, o por poner en español, ejercicios para enfermedad de Parkinson. Y vos te vais allá, guías, gente que te hace exercise para neck, exercise para brazo, exercise para pie, exercise para canamento. Y es algo que está importante que tu gente hace su exercise. Normalmente, tiene ahora nos manda paciente con fisioterapeuta. Okay. Con fisioterapeuta, el paciente hace un training de manera que el mister hace su exercise, un viaje para Simán, resto de tiempo en la casa, el paciente mister hace de su mes, ¿no? Y te ayuda a óptimo. Sí, é bom que o doctor não está acessível também para não, como me se referir não para o físio, para não por receber esse aqui, mientras santa dinha tratamento. Sí, y eso está muy bueno, ¿no? Vos escribir en el Fairbass para el fisioterapeuta, Rehabilitation Program for Parkinson Disease, o programa de rehabilitación para enfermedad de Parkinson, y Nansaki Kota. Nansaki Kota, y entonces Nanta sigue con su, bueno, lo mejor que un ampor, ¿no? Nanta hace su best, ¿no? Y aparte, por ejemplo, si el paciente, por ejemplo, tiene presión alta o tiene suco alto, Nanta bebe su pilo de Parkinson, pero no está worried con su pilo de presión, no está worried con su pilo de suco. Momento que presión está alto, momento que suco está alto, el síntoma de Parkinson vira peor. Yeah. ¿No? Pambisa assim, é culpa mister tá bom de outra coisa para remediar Parkinson por traja maneira mister traja. Yeah? Então, pensei sempre nós avisa que está roupa importante. E é verdade que tem paciente. É vida assim, não? Tem paciente de 80 anos que não está tomando nenhum pilo, está full saudável de tudo. Não tem suco, não tem pressão, não tem Parkinson, não tem nada. Pero tem outro que tem 4 ou 5 malezas ao mesmo momento. Então, está assim, não? Não por assim outro. Pero pilo não existe para ajuda, não? Pilo não existe para ajudar a gente, não? Va o guía de doctor, ¿no? Claro. Anto recomendación de stop con píldor siempre nos avisa, nos hace sei. Si vos no te sientes bon con algún sorto de píldor, la ganosa. ¿Ya? Y si doctor po owak en general, me dice que comunidad de Aruba tiene algo que a nos lo por hasi para uno, support personas que tienen Parkinson, anto dos, para prevenir más personas a Parkinson. Bueno, es parte de prevención, no está existiendo. Con Parkinson, ¿no? No nos por visa, nos por visa cosas generales, ¿no? Por ejemplo, vida saludable, hacer exercise, cosas así, ¿no? Pero eso tampoco está una vacuna. Que si vos corre tu día 10 kilómetros, vos no te vais a Parkinson. Sí, no está verdad. No nos por visa ese, ¿no? Pasó ya, botín, por ejemplo, el boxeador Cassius Clay, ¿no? Muhammad Ali, él haya Parkinson y tu subida, él hacía exercise. Entonces, exactamente, no por visa que esa está así, ¿no? Pero no está algo que vos te avisa, no bebes aquí, no comes ahí, pues ahora vos te vais allá Parkinson, ¿no? Ese no. Y de parte de support, sí, nos tiene una organización, claro, organización sí estaba hopi activo, pero con la pandemia, tu cosa va un tiki más abajo. Nos ha reunido un viaje más después de la pandemia y nos está basic para reorganizar tu cosa, se llama OPA, Organización Parkinson Aruba. Ok, great. Anto, ya, promeco de pandemia, nos hace reunión na MFA Paradera, MFA Santa Cruz, explica para gente que está Parkinson y familia, nos hace alguna actividad, etcétera, etcétera. Ella queda
ela queda mais bonita mesmo, não? Ela queda, já, agora, já, bueno, ainda tem pandemia, não? Pero por hasicos, bambisacina, então nós tá basic para começar a viajar mais. Nós tem na Aruba, algo que nós não apapi ainda, mais ou menos prevalência de Parkinson está entre 100 para 200 gente por o para 100.000 habitantes, ¿no? Okay. Dorco Aruba tem 100 y pico mil habitantes. Nos tiene Aruba más o menos contabilizar 220, 230 gente con maleza de Parkinson. Custa un número, ¿no? Sí. Un número, ¿no? E hope de nanta tendo na conta de organização como OPA que por ajuda na durante suporte de nessa aqui? Sí, 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 sí. Great. Sí, sí, sí. Ya, es algo que nos tiene que arrancar. Começar a ativar nos meus back. Activar turcosa trove, ¿no? Para sobre ya con la pandemia, pues a turco estaba ya. Sim. Pero sí, ese ahí no está basic para wax, no está así otro año, sí. Otro año, otro cosa, ¿cómo se llama? Hacia trove, ¿no? Parte de información. Conscientizar tocante isso aqui. Sí, support, ¿no? Es parte ahí, ¿no? Seguro. Y está algo que, sí, nos por hacer un bonito trabajo. Seguro claro, que claro. Me queria que desde o Departamento de Saúde Público a nós está interessar para assistir uma campanha que você vai ter para celebrar a ano de Dia Mundial de Parkinson, que está outro ano em abril também. Então, me queria seguro que nós queria ter contato com o Dr. Pakisaki, para nós tomar contato com o OPA também, para assinar nós por trazer informação, conscientizar o povo de Aruba também, eigenlijk, mais tocando de Parkinson também para ter na conta e algo como que você também passeia alerta na pessoa não comporta, lo está passando do processo aqui, pero para nós como gente não tem e malesa aqui, que nós por dona não brinda mais suporte possível também, se está familiar, está colega, ou está amistade, digo, para ayuda que saque. Sí, ese como avisa de parte de alerta está más importante, ¿no? Pues ahora tiene hora paciente comienza con síntomas, está comienza con temperamento, pero no te avisa, ay, ese está normal, ese está edad, ese está whatever, ¿no? Y no está así, está comenzando maleza de Parkinson, ¿no? Sí. Entonces, tante más pronto, vota comienza con remedio, mijo, pasó ahora ya, momento que bota jiva dopamina back tu cerebro, es algo que el cerebro, de esta manera se aceite que no te jinca aceta en el motor, ¿no? Claro. De auto, ¿no? Ya, el motor por el auto estaba ahí, ¿no? Con aceta abajo. Pero llega un momento que no por más. Mes cosas pasa con Parkinson, pero si vos te pones aceta en auto, entonces el motor te atrás, mijo. Está algo así con Parkinson, ¿no? Momento que dopamina te llega al cerebro, el cerebro te avisa, wow, por fin, más allá mi dopamina con mi mester, ¿no? Sí. Entonces, y también para parte de concientización, ¿no? Está toma un tiempo para el paciente, toma un tiempo para la familia, hace una concientización. E também me queria para algum gente para hasta toma step para vai na doctor de casa por me para bisa bossa doctor me tas reparar na mi familiar of na mi mes persona que exacta tomando lugar que me prohasi do que que nos cultura ou para gente tá em vergonha varal de gente homem tá em vergonha de vai ser doctor gente muito também cada vez que nós vai nós sentimento tá cansando nos doctor de casa para não ter para ajuda nos para exacto. É verdade, pero bossa me tá senti con campañas de concientización, manera lo que no estás haciendo ahora aquí, ¿no? Que gente no te escucha radio, televisión, o no estaba arriba Facebook para un programa de, entonces ya cada viaje a Botahuac, que gente tiene más información. Esa información está así importante, ¿no? Y no está siempre no está pura para colaborar, ahora no, gente llamarnos para hacer algo así, ¿no? Sobre parte de informação está mais importante, não? Seguro. E não somente para celebrar dia de lustro, ou dia mundial, ou semana de celebração, tá simplesmente emisitar algo que nós queda puxa informação aqui e educar a gente durante full ano para sobre Parkinson é algo que a pessoa que tem tá deal com todo dia para o resto da vida de momento que não vai diagnosticar também. Correcto. Esta cena, ¿no? Empecé esta hope importante que toda información que gente por allá, no solo de Parkinson, sino cualquier, no de Parkinson sino de cualquier maleza, está
full, muy hopi útil. Hopi útil. E doctor, tem mensaje para a comunidade que tem Parkinson na Aruba, porque decía un feliz día, que vos tiempo compartir. Bueno, claro, ya gente que tiene, prometo si vos sonan sospechas, suspicious, que vos por haya botín maleza de Parkinson para sobre botas sintico, botín algún síntoma, no vai con vergüenza, no tiene pena, no, don't be ashamed, no, vai con doctor, puntra, no, para sobre esta voz salud. Esconde cosas no te ayuda, esconde cosas no te va a hallar solución, no te va a hallar solución así nada. Vai con doctor, puntra, kiko, y aquí en Aruba nos tiene tour sorto de remedio, incluso caso nan complicar con Mr. Word Opera, pone lo que nos llaman DBS, ya no está papeando de Parkinson avanzado, ¿no? Otro nivel, no está mandando para en Colombia. ¿Ya? Y no hay superación allá, entonces ya comunidad de Aruba, comunidad de Parkinson de Aruba, está proteja full sin antiene maleza ahí. Y eso es algo que está importante, ¿no? No está a mí no te vais a hallar remedio está caro, bueno, te ahorro, ¿no? Con maleza de Parkinson, nada de eso, ¿no? Pero sí, Mr. vai con doctor y el doctor Mr. diagnostica con el paciente en maleza, ¿no? Y el dos está que si en algún momento vos familia a informa que tiene maleza de Parkinson, ese no está el fin del mundo tampoco, ¿ya? El paciente Mr. sigue vai, cultura su cos, bebiendo su pilo, porta Mr. así un cambio de hábito de vidas, ¿no? Change of life habits, comienza con más exercise, baja peso, etcétera, lo que es nos apapiantes. Pero el paciente con Parkinson que está, van a sin abo mucho, que está bebe su pilo, que está su familia va con él, tiene apoyo familiar y está haciendo su exercise, tú sabes, por buen camino, ¿no? Sí. No, doctor, hope danke para elaborar assim não hope tocante de Parkinson's e também para contar-nos tique de organização também de OPA, me tá seguro que nós lo invitar também como organização OPA para bem explicar mais, voral se você também tem uma campanha, se você quer bem compartilhar mais informação para resto de ano também ou para outro ano. Dus hoop je dank para esse. Me dá seguro que nós também tem doctor presente para outro tema não também pendente. Dus me dá querer para pessoa não que não se interessar junto conosco, também o doctor para diferente tema durante full e añador junto conosco. Dus hoop je dank. Ordo sempre. De comunidade de Chasing Health. Hoop je dank para tune in. E sabe que Chasing Health e nós para outro dia. Passa feliz tarde.